Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Yuk kita teman-teman, ini cari nih teman-teman. Wow, di sini di pohon-pohonan nih teman-teman yang masih kecil teman-teman. Wah, yuk kita mencari nih teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada mobil-mobil nih teman-teman. Ada mobil truk Pertamina. Wah, sama mobil apa ya tuh guys, sama mobil Tayo. Wah, yang gede warna kuning. Sama ada apa lagi ya teman-teman? Wah, sama ada mobil pasir teman-teman, truk pasir teman. Sama ada truk molen teman-teman. Wah, udah banyak nih teman-teman, tapi kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada boneka boba yang jumbo teman-teman. Kita ambil yuk teman-teman. Wow, rasa coklat ini teman-teman, pasti enak nih teman-teman. Tapi ini boneka nggak bisa dimakan. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa teman-teman? Wow, wah di sini ada ondel-ondel pocong warna hitam nih teman-teman sama warna putih teman-teman. Wah, lah tuh ada lagi teman-teman, boneka Squid Game teman-teman. Wah, kita menemukan ondel-ondel pocong sama boneka Squid Game teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Ada apa ya teman-teman di sini? Wah, di sini ada ondel-ondel Betawi mocha putih sama Marsha teman-teman. Wah, kita menemukan mainan ada 2 teman-teman. Wah, yuk kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman menemukannya. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dah.